impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Nabongwane semukele wena Simelane njengomqhubi wale ngxola. Sivuselene emlaleli ekhaya namuhla naye simemukele ehlelweni impilo ekhaya. Hayi kane kwakhona. Yeah, impilo ekhaya nekwakhiwa kwalo. Ihamba lapho lendlela sendlela nanaba labafika kona laba uthola ukuthi basaya uthembisa basayoshada basenta bayasho labanye basicha siyalalela lo hlelo liyasisita mani uma umfundisi uyatholakala yini nangabe umuntu afuna kwelulekwa kepha sesiyakhuluma mhlambe ngephandle ngoba abanye bathi ubida malini ngoba phela nangabe soyi-consultant sekubuta kuwe vele into nangabe uyiyele esikolweni ufuna ubonakala ukuthi cha kuyasetshenzwa kunjalo Simelane ngumsebenzi nangatheswa umdali. Yeah. Kude lapho ngiyikhona nalaba beya kuphi kwaleli bayafika kamasiko ukhanze ukuthi Peter sihlale phasi ngeke ke sigijimele kusitha abantu bale ngaphandle kufela abalakhaya. Yeah. Ilivangela lithengisa ngoba livangele. Amen. Cha sesikhona mula siqolise nje ngathi ngiyakhayita lapha hayi libhodo lami sho siligqwele kakhulu manje laselichitha lokugabi lungakafanele lichitheke kepha kumlaleli sovile ukuthi sesikhona welasi. Simelane siyabonga evikini leliphelile sethule sa-introduce ngesilungu sihlokwana lesithi phecelezi ngesilungu social skills as a protective factor against violence in society. Nasikuhumusha lokho sithide likhono lekuphila emangweni. Ngivumele ngisebenzise igama lesiswati njengelithungo lekwakha khona singetufika lapho kunethi incushunushu letenda abantu babulalana emangweni. Amen. Angiyethemba ukuthi umlaleli uyayiva kunjalo angahumshi wethu wethu ngiletha nomqondo yes ukuthi konke ekuphileni ufuna ube nelikhono lakho nako lapha sikhona uyakhona yini ukukhuluma nabe ute likhono lokukhuluma ungamcela lomunye uthi awungikhulumele la angikwati kubeka indzaba kahle wathi Moses ngemalwimi silapho mnguni sifuna kunoya lapho ngeke sikujule kangako kuletinye taletinto kepha sifuna kunoya lapho ngoba nasikhuluma ngemango umango angibekise indzawo lapho nihleti khona nibantu ngekwehlukana emangweni i-society nanihleti ke niphase esikhulu sinye ningumango nanesigodzi thide khona lapha salo chief ningumango naniskomplazi njengalapha edolobheni ningumango sokwaba nabomangwana silapho ke nguna lokuthi sikhulume ngalokho ngilokuthi letinkinga letinxushunxushu lesitibonako lesitidalela lolukhwekhwe nekuhlikihla emehlo singathi sesingenwe ngibhelepele tendeka lamangweni la kunebantu khona bayabona awufaka bayabuka sase sithi ke mnguni lo muntu lophumela lapha emangweni ubuya ekhaya ngifuna ke kwengeta kuloko Simelane ngibeke emaphuthu mhlambe lamanye ngathi nje sengigijima sesijake yawuvala lokho kuthi using social skills to minimize or eradicate gender-based violence we need to develop lento lesithi social skill
ngalamanye amagama kuze sinciphise sehlise sikhweshise nakule sikubonako lese kuyimbedu mehlwane asithi hluphe sisive silive emimangweni emakhaya kwenta siqiniseko lokuthi siyayilima lento siyayihlanyela ya nalo igama lekahle simelane siyayihlanyela lendzaba yekuthi bantu babe nelikhono lekuphila ngoba sikhuluma nge-society ngoba ngiyona ndzawana leyo ngathi incane kodwa lento inemphumela lobandi live lize libe live simelane buya ngekuthi lemimango ngekwehlukana yakheke njani iphila njani bese lokho kwese kuba nemphumela evelonke kuqala ekhaya kephana kusile ekhaya lekhaya liphile njani noma nasemasondweni sisi isondwa liqale ekhaya lo sekwente sesihlangene umphumela walolu kwentele ekhaya futhi yimvuselelo yaloko lokwenteka ekhaya amen kodwa letinto atendeke ekhaya ngiyawameme emaswati simelane mina angathi ngidawuthi kunjani iyangihlupha indzaba ukuthi uyabona umango nawuphila simelane angikusho lokhu ngithatha ukuthi batangiva kahle bonke labangilalele live kunetinto lokufanele lingangeni kuto dingaba timbi dingaba nhlupheko kungaba yini nakunebantu labatsala lo tsala lengikhuluma ngawo simelane bungayofaka iminyaka yes futhi kufanele iminyaka ebe khona ngoba leminyaka ithi solihambile libanga soyibonile ufunzile kunetinto lokufunzile la kodwa akusibona ukutsala beminyaka kuphela kufuna lokutsala beminyaka buphekeletelwe buqopho ingqondo kuto ukhona lokuthi lamalanga losowaphilile naletinto lotibonile empilweni nalemfundo loyitholile la empilweni ngaletinto betendakala ubone ukuthi ukuze sisimame singemakhaya singemimango silive akusiwe umuntu munye lona mnguni kunalabo asebenza khona emakhaya nje bagcine khona lapho kunalabo asebenza la mangweni bagcine khona lapho kodwa labanye labakhicitwe ngileti gatshana tonke leti bagcina sebasebente esigabeni selive it matters kubalulekile lokuthi uya lapha etulu nje ufunzeni utholeni uboneni ufika njani lapha etulu ngoba lokungikona kufike kusilimade kusiphathe kabi kube kubi ukuthi umuntu akhanze asalapha etulu ngenxa nishona longathi awuqonde ukuthi ufike njani and ngenxa yanako ke kwekuthi awunalo lelikhono lekuphila nawuvula umlomo nje uyasehedla nawuvula umlomo nje wena ungiheshane khona lapha thina ngalapha ekushumayeleni nasitama kuvunulisana siyesemise amagama simelane lathi charisma may take you to the top but charisma cannot keep you at the top. Yeah. Put it different. Charisma can take you to the top, but character will bring it down. Yeah. Ngoba into lebalulekile similo. Uyova umuntu athi ngoba phela nguNkulunkulu wase asakhe abantu basifude.
athi umuntu mfute uNkulunkulu ufuna sekuqonde umfute ngani ngoba into lebalekile ngesimilo ngiloko ke lesimilo ke simelana siyakhiwe nginike talent saye yake mina ehlelweni impilo elikhanda kwaphakwayo uthi kakukhona lokuvako noma ukhona longefa ukuthi emaswati letinye talent into lesitibona ungathi asisakhona ukuthi woyisa kukhona lesilahlile silahle utshala likhona lekutiphatha emoyeni lo mango ke sisekelo sawo likhaya nawe yakulapha be sociology laba vele badilishana to lenza batekuphila nephilisana kwebantu bathi kuna 5 basic units ngamanye amagama kunetisekelo tekuphila emangweni letisekelo lifake ekhathi imfundo tifake ekhathi inkolo tifake ekhathi temnotho tifake ekhathi tepolitiki tembusafu bese tifake ekhathi indzaba elikhaya ting 5 letinto batibita kubona ukuthi ngema basic unit society ngamanye amagama tisekelo tekuphila kwemango uma impilo inganako lokusihlanu yagogola umango uyagogola sithi ke lo muntu kufuna aniketwe uyabona into tesihlanu kufuna manje sihlanyele thine likhona lekuphila kuto tonke letingoni leti kuze impilo toba impilo lekahle nasekhaya ngeke uphile phela ngikubani ba divorce onke lamalanga nawutawuphila utalwe nje ube ludlambehle awunawuphila ekhaya futhi ungamangala kulesi sikhathi ngendeka sithombo sakho sihle kodwa ukhande ukuthi emshadweni kukabotinzala noma kufikeki yaw sengivele unawo soyincamla lecaleni nakwendekile waba nesihladla ufika ngoba ngendeka ngaloluthi ufike kodwa taba kukabotinzala akumili mbuya ngalesimilo unendvu lengazange yahlanyeleka ngoba simelane noma ngabe yile phase emthundweni la inendlela ekuyenda futhi ke nendlela ibutwa kulaba sembili kunene so ke sithi laba ke laba sebenzisa lelikhono lekuphila simelane banqiphisa emathuba ekuphila impilo ebuhlwanguhlwangu laba sebenzisa nje lamakhono ekuphila banqiphisa phecelezi ngesilumbi they reduce the risk of violence lo kwenta ukuthi umuntu ukhanze aneludlame ngalamanye amagama nasisebenzisa lamakhono ekuphila ludlame simelane luyehla ngoba noma ngabe ufike esimeni lapho into ungathi atihambi kahle kodwa ngoba unelikhono utawukhona ukukhuluma utawukhona kumlalela lomunye umuntu ngoba leto sethi ishwana leti involved la leti sebendako nawufika kubantu uyathi bantu ukuthi utabakhulumisa bathi nabantu bafuna ukukhuluma basho labafuna kusho utawukhona kubinza uvala umlomo uvule indlebe bakwekhamele labantu bakwekhamele ngalabakhala ngako bakwekhamele ngalabakunqomako empilweni ulalele wena njengoba sengibekise nje nangelikhaya ungathi emakhaya ahliphika kangaka bonke labantu bakhuluma uthi ufunza incwadi yaJakobe athi uboshesha kufa kodwa wephute ukukhuluma bese uyaphuta nekuthuthela lokusho sina uphuta lokukhuluma
ithi lento yicabange lenkulumo yakho uyihlele kahle ngoba itolo sisithe kufuna le inkulumo inongeke ibe neliswayo ivangeke ingahayeki futhi ke kuthiwe kungaphumula linye lelibolile mlonyeni yabo kuze lingaphumulele libolile kwende kwena hlanyelwe likhono lekukhuluma kulesi sikhathi ukhanje ukuthi umyeni wakho mhlambe liphunyukile wakhuluma lelingakafanele ngoba kuhlanyelwe likhono lekuphila uyakhona kuya phasi umkakho phume ngesisini awuthi ngoba liphume ngesisini so uyagangatha kodwa ngoba kuhlanyelwe likhono lekuphila kungendeka ukuthi lalapha bekeme khona komende wabona tinto wabuka wabona ngana indlela naye hayi ukuthi ungileyo nto okay ngoba kwehlukile ukuthi ube ngiyo lento nekuthi uyende lento so yakhona kuhlukanisa ngani ngoba kutshalwe likhono lekuphila sithi ke mnguni lelikhono lekuphila litshaleka kahle ekhaya abesaqhamuke emaswati athi lugotshwa lusemandi ngoba lwalugoba selomile luyephuka lokwephuka lesikubona kwenteka ongeke lamalanga alugotshwanga lapha sesilitama kugoba la sekumoshake ngubani lo lohlanyelako mwelase njengoba ke emakhaya sekahlipheka kangase kude vele nalamakhaya lokusilimatako simelane impendulo isebaleni lombuto wakho batali kepha ke ithi inkulumo lomdali utawuhlanyela kwahlanyelwa yena kuye nayinkinga ngibone bantwana bameme bantwana uyabo ngathi la inkinga ke uyini lata ihlanyela nje lona ungumntwana kwanana naye usafuna kunakwa ngumntalo wakhe kuba naso lesomuntu lamhlabeni uyabuka busuku phela lo ngibuke TV nini kwasho yena Simelane ubaleka abantwana eLebanon babalekela uqhuma kuthi mbayimbayi ngeva fika kinyembete emehlweni ngeva ngilimala ehlitweni yami ngatibuta ukuthi kepha njengoba emave sekabe netimbi letiningi kwehlukahlukana ikhona ini program luhlelo kamhlabuhlangene kunosibasilethelele nathi into ukuthi bani banemalungelo nalanjani lolusita labantwana nabakhulako emva kwaletimbi ukukhipha ukuthi lele bakhule bakubona kusiyo impilo lemsindo labakhule bawuva bawubona akusiyo impilo nayi impilo ihamba kanje kunaloku sidalela ikhwekwe abantu bafanele babe nemalungelo ngeke sibalekele lo kodwa khona into lesibangele kalukhwekwe kude ngoba awunangitshela ukuthi angiphambuki kwento lengikhuluma ngayo awunangitshela ukuthi iAfrika iEswatini neNingizimu Afrika neGhana sitawenda into yinye kunjani akunakwenteka lokho sinemave sidive sinebuve nekwehlukana kodwa na utafika uthi wena lokwenteka eGhana kwenteka nala kangwane noma singaba mnyama kodwa nje sinempilo yethu sinemihambo yethu sinemasiko ethu uphishane ke ngaloko ke kuyekelwa indzaba yekokuthi sibiyela njani ke thine batali ngifake ekhathi thine batali lekufanele singabe siyahlanyela kodwa akuhlanyelwanga lutho kini
kodwa sekufanele manje ngihlanyele yini lesingayenda. Khulume ngemfundo umfundisi, umlaleli uyabhala la lo muntu awushaya licingo. Khulume ngemfundo umfundisi. Mhlawumbe bethu kuba abakakafunzi. Kepha na kukhona labasifundise kona. Lo muntu awukhala angifunzanga mina. Kepha na kukhona uNkulunkulu la akufaka kulongamati abhenqa. Bakhula abantwana. Wo, simelane imfundo kufuna siyiconze ngebantu bayo. Imfundo ngemabomo angithi inetigaba letinzathu. Kukhona lokuthiwa i-informal education. Lokufunda lokungana class. Akuna blackboard. Akuna blackboard. Sinebantu simelane itolo. Lebe baphuma bayolobola. Noma sihlanu tilishumi nesihlanu tingemashumi lamabili tingemashumi lababili nesihlanu lo tati memede nagozolo utati ngekwehlukana kwato akakabhali inzawo nakungathiwa sekubuthene lapho kuhleli phasi kutekwalikala utakutshela ngokuthi ngangiphethe amashumi lamabili nesihlanu sethi ngo letinzathu tati bovu letisihlanu tati bless lobu blends ngilobubovu noma bless lobumnyama mnyama umtimba inelibala letilishumi beti beats letilishumi beti masavutshiwe atibale akakabhali phansi leyo mfundo isekhona bese iba khona ke lelesemkhathini lelo khanda ukuthi ke niyabuyiswa nje nibidwe nihlale lawo ma-hour noma lilanga kulesi sikhathi kube ngemalangana abe mabili abe mathathwana nikhulunyiswe nikhulunyiswe ngoba niyakhulunyiswa hayi inkulumo siyikhulumisa nikhulunyiswe nine ngetinto letentekako naletinsha lesetiqhamukile sikolwa leso sekodwa ke lokwenu kweMnguni nalabanye bethu kokuyangena eklasini thatha iminyaka ngilesinye isigaba kodwa lemfundo ikakhulukulwa letimbili singahamba umngamo lomude simelane sikolwa leso sendani lapho sifuna kubuyiselana ngaphandle nangabe Mnguni kude lonaka ukuthi leli kusasa tawusale tani letaba ngaba ingodi lokho hayi ke nathi ngabe siyahebula angifunze nayi mfundisi lishonile kuweMnguni kuwemwe la studio kunemlaleli ke la lothi ukhathatekile ucela kusidwa usikwentiwa njani uma ke indvodza yakhe ifuna kunakekelwe bakubo kuphela ekhabo lendvodza akangenelani ke nabasekhakhakhe kanti ngiyenginive umfundisi batshela ukuthi njengoba ke senithethene nje wena ndvodza unaka basekhakhakho nawe amakoti wanaka base ekhakhakho lokusho ukuthi kuyaphanjwana lapha ke usikilwana le ndvodza ifuna kunakwe bakubo kuphela usakangenelani nala ekhakhakhe uthi ke lo mlalela usiwondla unina Dala sonke isikhathi njengamakoti uke wafelwa yangayi le ndvodza kuyomsingatha hayi babe uthi ke usitakala njani bonke labantwana bamaketala abamnaki sanhlobo kepha nokuthi bamangalisile kulamalanga nalaphelile bamentela iphathi ilanga lekudala simelane ngumkhuhlane lo khona angithi uyabona ke sinangabe kutshalwe uhlanyelwe lelikhono lekuphila akunawondliwa ngulube yinye kusho sikhona lokushodako la akukahlanyelwa akukahlanyelwa nali likhono
lekuphila bese kuba nangumkhuba lomubi sitawukusho lokuthi mubi lo mkhuba ukhande ukuthi bantu abemfati vele abamnaki abamondle baqhamuka nganalanga leshiwo kunangimakoti ibirthday yakhe namzukwana safile bawubonakala bawuthenga iquantum yelibhokisi kube bebangamadi ukuthi uphila ngani uphila njani kodwa sebawuqhamuka ngelanga lequantum nengubo yokudula nengubo yokudula nelibhokisi lekudula ngumkhuba lomubi lo bese ke kuba lenza apha uthi makoti lapha wenda njani nangabe bakhona emangweni bantu labadzala simelane bangakhona kumeluleka nebafundise emangweni bangakhona kubeluleka kuze batokhona ngiyala ke mina esimelane ukuthi sibalansise ngithi mina asihlangabethe isithimo ngalokufanele hayi ngalokufana nakho ngalokufanele ya ngiyakholwa ukuthi umlaleli yabo mana ibhlungu lento umwelaselo ukuthi yabona nakufiwe noma ngabe kude lo tawukwenda hayi leyo ngona ngifuna ukuyideka ngoba bameva sekusenyala studio ngoba lo digaleto lokuthi nje ngigodla inkukhu kodwa nje ngifikile bengifisa kulibamba lelifosholo ukhombisa nini ukuthi uneluvelo ngemfato wakho ukhombisa nini ukuthi uneluvelo ngendoda yakho na ungayinaki ngesikhathi lesinje ngoba kufelwa kuhlephuka lokuthide kusho sikufuna kushoda Jesu la kulento ucabangani mfethu hey ngishusha ngiyavuma simelane kodwa angivumi ngalokuphelele ngoba bakhona labana Jesu kodwa labenda nayo into nayo sesife kubhula imililo bana Jesu kodwa abakwendi na hayi akusuye uthi lababili bangahamba yini bangavumelana ngoma yena mbamba utakwekhuta lo ngakhudeki kusho sa kunenkinga umlaleli saka ngasichweba kuyinombolo yethu 24061010 luhlelo luthi impilo yelikhaya nekwakho kwalo kunemlalelo seline siyabongela ngone sawubona siyaphila baba dolobheli lakithi Dokotela umuntu usaqala ngekubonga nkosiyami lo mlaleli nimphendula kamnandi kangaka ngimi nkosiyami lo typeile bengiphathisiwe nje nami ngoba sekufanele sesingcenye yalo hlelo useyithimzile le moya lapha ngiyabonga indlela lese uyiphendule ngakhona babe ngiyathemba nalo mlaleli ngoba ushito wasawulalela so elaphekile ngisabutile kanjalo kule ndzaba yalo kulento lo ishobo umoya lapha ukuthi ngabe lekhani ke nawo khanza lokuthi siyesifisa lokuhlanyela akuhlanyelwanga kusukela ebuncaneni nakuwe sesivela ebudzaleni ngabe-ke lona nkosi yami lokuhlanyelwa kuye useyasola yini ngokuthi ngikhandle ngokuthi imolase so umesaphatha imponyalo ebudzaleni especially kule social skill lesikhuluma ngayo ukuze khona ukuthi kuphileke nangabe ukhandle ngokuthi akuhlanyelekanga kule ebuncaneni usengakablame into yokuthi laba bakuhlanyelakaleni ikhona enye indlela yokuthi mhlawumbe besetika etulu ukhona phela ukuthi umolase wakwasifundisa lapho ukuthi kuyena lokuthiwa adapter ne-adjuster ukhona lokuthi align like impela umuntu okhona lokuthi ube kahle ukuthi ngabe sisengakhona kutwister ngive isingisi lesithi you cannot teach an old dog new tricks kuyokuthi ngabe sisekhona lokuswayeka ngoba kuyenzeka umuntu nasokhaza nabafundisi bami ekukhuleni kwakhe ufanele lomunye soyayiqinisa ingqondo ngamabomu athi hawu lokubangeka ebudzaleni ngokuthi ngabe lo mkhuhlane nasi ulungisa lona ngoba i-social skill vele iyabonakala ukuthi iyadingeka ukuthi ngabe kusengaba sichubeke sibe on track bafundisi bami otherwise ngibonge kakhulu umlaleli nimphendule kahle siyabonga babenkalanga umolase esikhathi alishumi namali ngashaya insimbi yesiphohlongo siyabonga Ngalanga lesisho lesithi you cannot teach an old dog new tricks inkulumo leveta kwekuthi kulukhuni kunjinje umuntu nasamdzala kodwa ayisho ukuthi ngeke kwendeke
yeah kulukhuni ulukhuni nako nje satalwa bangekho bongcebo mshini kodwa sesiyabasebenzisa uyabo ngako ke le appeal yami kulohlelo nje kulamalanga lawo kulento le vele isekutheneni uma besingakubuka ngaliso linye sibuye sivumelwane tingaphuma tinhlelo tekwenda lento le tingaki inhlelo etilangaphandle letinye tiqhamuke ngahulumende letinye tiqhamuke ngema NGOs letinye tiqhamuke ngemimango letinye tonke tihlose ukuthi umuntu aphile kahle kodwa utawuphila njani kahle na utelikhono lekuphila shoda lelikhona shoda lelikhona lokusho ukuthi kufanele siyonke indvo uthi ngomalunwa buluswe lotifikela lapha nalushintsha lembala kufuna kusi kulesimo ungasabeki umuntu licala yiwasovile ngoba daba letinye letibe ukuthi kuyahlanyelwa la sihlanyela khona la emoyeni sishayele ke mlaleli isiko lohlelo impilo elikhane kwakhokalwa sibomule sawubona okay phinza ushayele kuyenombolo yethu 24061010 lohlelo lethu impilo yelikhaya nekwakhowa kwalo sibuka ke lapha emakhono ungabe kuhlanyelwe ekhaya siyakwamukela sawubona lishonile baba siyaphila mfowethu njani wena Inkulu mfowethu ngiyamazi lokhu. injalo lento Injalo lento akasebenzi khona. Lokho njena. siyabonga lokho jela sibonga impilo Ezivini. Iyangathi nomonakalo lokuthi akusitawula. Uyikungathi ukuthi asisabathi nalabo babi labasitala sabathi ngomwabela sabatala labasitala yeyi sesithababona muhla sekuthiwa kuyemngcwabeni sesiqhamane tinzuzo ukuthi matima netimbali leti matima zoyamangala lo muntu bekude bantu bamsita na kane kusho ukuthi kuyini kungumoya kwentengani olalapha iyevakahle khona ngoba nyalo odlila emakhaya liningi lalabantu labahluphako bahlilena labatukulu bahleli nabo bona labangibona mbamba ngekubabo ngiloku hayi siyabonga kulokojela ngikhola ukuthi ubeka umbono mwelase uthinza nenzaba yabatukulu maye bayathaba labatukulu nawe kusekhona gogo lokhuluma nabo kumlomdzala ngilawuthola khona ihlakanipho kumlomdzala ngilawuthola khona sibusiso noma tibusiso ngoma emavi emlomdzala agcwele ini ihlakanipho mana ke lalabanyalo banalo mkhubo ukuthi usidzala leso wayitolo kepha na ke athi umdali welizwe nemhlaba buyelane emuva le etindleleni takadzeni nifike nibuke lamahlukaneni etindlela nibuke indlela lekwakhwanjwa ngayo bese nihamba ngayo lele kahle lokusho ukuthi le bekuphilwa ngeke uNkulunkulu asasibuyele emuva kube kungekho impilo nalakhaya eSwatini ukukhanzile lokunye kwakho lento ethinzanzana nje beyingekho konke lelese sikubona litiko la DPM lehlale yenyunga livala tikhala lapha nalapha uhulumeni uvala tikhala nalapha letinye taletindo kahle kahle bekungakafanele tibe inkinga nali husha lithi kusukela uhlanga kuze kuthiwe kahoka mshwana bunjinkosi betithi iganga letinenge dishayekile kodwa ukhanza umbila kawo nakuphephuka la uyawufika le endasi ngiyabekisa kufika elihlanga luqhamuke kulohlanga sebalandzela lokho bayawubethekela bekungekho nama mina nje ngisengithi nangiphakamise emehlo ngitibhuthela ngithi uyathi ukuthi into nathi ngabuye elayinini ibekwe kahle live la ngangwala ngaba i-village kubebede la kungakhanyi khona kubebede lapha kubhaqekwa khona kubebede lapha kungana skondiyela khona kubebede
Asasumlaleli. Ehlelweni impilo elikhani kwakhona siyakhumbula kodwa sawubona. Yebo baba. Lokumasilele itabanguzi. Yebo baba Masile. Lo nokubona kuwe. Nekubheka kwalabo ubabisifo. Ungathi kusithe kakhulu ukuthi ubabisifo uqeda bo 10 weminyaka. Ilabantwana balwa ngubani ngoba abasayi kodwa lomphakathi. Umphakathi ngathi kuyakuwabika nini batali nani bantwana uyazi umphakathi bakhona kubala labantwana ngiyabhekisa ukuthi bantwana mantombazane ngiyabisa ini bamqashwa yaliphethuze konke lokhu bantwana babasentele nje inzalo yabo bakhula abakakhuliseki bathi asemsebenzini nathi asemsebenzini umphakathi uhleli ubikwa umphakathi umthandi kanye iminyaka wonke konke lokhu imonakalo yilokho kuphela baba. Siyabonga Masilela. Uthi akusayiwe emphakathi abantwana baye emphakathi. Ukholelwa kutheni lendlungulo kukhona lokungafundziswa. Kukhona lokungahlanyelwa. Manje ukhala ukuthi labantu labasha bayi edlungulo. Angithi ke Mnguni nangabe lento lesikhuluma ngayo laba semagunyeni diphathe amandla dikubona dingakhiwa letindlela ngoba nabangekho bangekho emphakathi kukhona lapho basuke bakhona basuke banabantu kude ndomdzala lapho kude iliso lelibukile ukuthi sendani angibekise nje ngento letimbili simelana sike sahlaselwa sifo iHIV nayifika kwaba khona kudiseka confusion kwabidwa ngaloko but ekugcineni umphumela kwakuleka abantu kusale bantwana ngilapho siqale khona evela kangwane ekhuluma ngechild headed family kusekunemakhaya lapho abantwana umbuto uthi labantwana lebebana 5 6 7 8 9 10 ngaleso sikhathi ngubani loqhamuke neluhla neprogram ukuthi bantu babami kukhula kanje akusiyo impilo kodwa nifike la nafikiswa simo impilo yona ihamba la ihambe la kwafika covid wende sona leso covid ke wasiqhamuka ngetimbiko letimbili ngwambuka ngaba dinenge washaya ngalendlela ekuhamba kwebatala kwasala abantwana ngoba bekuthola amasosha abanemandla kubavikela kodwa baphinde abantwana bahlaliswa bangayi esikolweni labende licwaningo bathole ukuthi ngesikhathi bahledi kwesikolweni bebahlele emakhaya badla kakhulu banesikhathi lesinenge balalana kakhulu ngonje kwaba nekwemithalo kunenge but ngetulu kwaloko kune psychological psychosocial challenge le lokuthi babe neboredom ukuthi kude lesingakwenda nje sesithakekile nje leyo nto leyo ungubani lo qhamuke neprogram le address angisho mni programs melane le tokwanda sisiyamemeta nje basikhuluma nathi nje namhlanje ngisho program on the ground mina kuthi yini lesetshentwa kulaka letawenda silabantu banikwe likhono kuthi lokunjena singaphila kanje wena ngene Utaba wegcina umlaleli siligoqothe ehlelo engane sikasihlanu nje bamini singakalophethe ngicela ukuthi ke ngomukele umlaleli ehlelweni impilo elikhaya nokwakho kwalo sawubona lishonile bhuti yebo mpila bonga mkhaya yakumusela sengixoxela lezi nakumusela dole kuba ngasona mhla sokwapha ube kuya ngefisa kwebhayibheli nami ngiyafika dole ndlela yakhe lo khulwa nje ngasibuka namhlanje siyabonga kakhulu kakhulu utawuhluka nje vele ukuthi ulalela waba
wakho lo udumisa lihlelo lwalomuhla lokuthi bakhona lolalele ukhona lovakho akusikuthi kudutshulwe bomnyameni nje ukuthi hayi khona ingoyo lesitayishaya. Siyabonga Simelane angasibambe ngasibonga ngisengafaki lento yakho. Ya nami singishile ukuthi ya usuku wakhulumela ematinyweni kodwa nje siyabonga ukhuthata ngemavi ukhuthata lawo. Sikhuluma amagama Mnguni lathi letinhlelo talapha emsakadweni wena umphathi umsebenzi we-radio ufundzisa kunjalo bese kuba khona ukujabulisa sekuba khona kwesithathu kwatisa yabona. Simelane kufuna angibekise nje noma ngematiko ematiko kufuna kube nebantu laba ulalela kulomsakazo ngoba ngilenye yetinthunja tekuva ukuthi sive sithini sive sikhala ngani sive sithingene bese batithatha ke letinto lebativako batifaka le ematikweni ngekwehlukana kwawo baqhamuka nesisombululo ukuthi nalive likhala kangaka nganako yini lesingayenda thina lokhu lesikhuluma ngako nje kuthinta umnyombo wekuphila welive le uma kunalaba semagunyeni ungahlalwa phasi njoba sishito nje kulekukhala ngibabe ukuthi mana abalaleli labantu lolo masilela lositabaye emphakathi sekungabukakala nabanga emphakathi basuke bakuphi kuhambe kuyovalwa lapho basuke bakhona babangwa yini tonke leto tinto mhlawumbe nakungakhulunywa ungevakala ukuthi lokwenda ukuthi singasonzeli lapha ngunakho kutowulethwa le mfundiso letawubuyisa lobuve besive even balalisa ngiyesa. Siyabonga Mnguni siyathemba ukuthi ngekuphiwa ngumdali impilo sitadibana ngalokulandzelana. Nalawo mlaleli lami libito ngingivelo wasemelane Sibongo kulohlelo impilo elikhani kwakhona njalo ngemva kokuthi indzaba densimbi yesikhombisa nakalishumi nesihlanu isha lavula insimbi yesikhombisa siyangena kulohlelo sikolise ukuthi ke libuya lethu lamhla lidliwe nje inyama kepha ngiyakhola nasibuya uyawuva ngalo ukuthi hayi selikhona lihlelo sikuvalele sekemlele sithi inkosi yasezulwini ayivumile kuze kube ngilolitako kwalomhla sikuvalele sike uze ke usale kahle.